नुपी ओइबीबु मिखा पोनबदगी कनबीबा मिसक कनागुंबसिंगना इस्लाम असी नुपी ओइबीबु मनिंग तंबा फंगनदबा हक ngapiदबा धर्म अमा ओइना क्लेम तौबसु यावी तैगुमसुंग मसी इस्लाम की इतिहास अमदी इस्लाम असी हक्कुल दीन हैबदे हक की धर्मनी हाइबा खंगदबगी खुदम अमनी नत्रगा धर्म सिबु फजना सत्तबा मसीदा पिफम थोकपा हक हैबदे आदा तौफम थोकपा हगदो आदा तौदबगी मसक अमसु ओइबी याई असिना इस्लामिक समाज मदा सुपनतगी मिंग खकी इस्लाम की समाज मा ओइदबा अमसुंग मसीगी हकसिंग हैबदे मसीगी चट कांगलोन सिंग मपुंग फाना आदा तौबा ईमानदार मोमिन सिंग समाज मा ओइबगी तंगाई फदबा लेरिबनी नत्रबदी इस्लामना हैबदे दिनना कुरान हदीसना अल्लाह की नबीना फनायामना अफबा हक की वफम पुरकलमलबसु चटना कांगलोन पुरकलमलबसु मियोबेगी मफमदा नाथोखरबदी मियोबेगी मफमदगी नाथोखरबदी हाइरिबसिंग अदु खक उबा फंगलोय अमसुंग जमाना जुग जुगतगी नुपी ओइबीबु ओट नैबगी चटनबी कांगलोल अदो अदुमकलो नामसुंग फोंगना चथदुना लैगनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइखोगी लुसिंगबा अमसुंग पैगंबर पुमनंगतगी थोइना हेन वांगखरबा ताइबंग मपुगी अरोइबा रसूल हाइबदे पाउजेन पुरकपा मी पाउखोलोय नुपी मिखा पोनबदगी कनबीबा अमत ngairaba मिसक अमा ओइना सुममिंग चटली मदुदी नुपी मिखा पोनबदगी कनबा हाइबा से करिनो मसी खंगे हाइरबदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी पोकपा मतमगी समाज दा नुपी गी थाक अमसुंग मफम करम्बा मौंग दा लैरमी हाइबसी नैनबदा उबा क्रिस्तान शताब्दी तरुकता ओइखिबा मीगी थाक मियबगी इतिहास ता ख्रिस्ताब्द शताब्दी तरुक हाइबदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पोखरबा मतुंग सही सांगमादगी न चद्रुक फावबगी मतम असी संसार की मफम मयामबदा मदे अरफ लैपाकता लैरम्बा मीसिंग हंथबदगी हेन हंथरबा थाकता लैबा मतम ओइरम्मी मतम सिबु इतिहास ईबसिंगना darkest phase in the history of our race हाइबदी मियोबगी इतिहास ता ख्वाइदगी हेन मम्मा मतंग हाइना खंगनै मतम अदुदा अशरफुल मखलूकात हाइबदे अल्लाह की खुसेम दा ख्वाइदगी हेन फजरबा थोइदोकलबा हाइना खंगदरबा मी हाइबा जात असे अयामबना मीगी मगुन चलमदे धर्म की तुंगोइनरमी धर्म तुंगोइनरमी लमचत यावरमदे आइन कानून चलमदे लैपाके वायन कांगलोन खांखोंग चाइरमी असिगुंबा मियोइबना फरमबदगी मांग थरकपा अमसुंग लेखा तारकपगी मौंग असे कुरान दा सूरा रूंगी आयात 94 सुबदा सुमना पल्ली मियोइबना मकुना सेमजबदगी ओइरकपा अमोटपा इसिंग कंफाल थुंगलकले अदुना महाक अल्लाहना मखोइबु मखोइना तौखिबा फत्तबा अदुगी सरुक खरगी महाउ तंखलगनी अदुना मखोइ अचुंबा लंबीदा हलकननबा सूरा नंबर 30 आयात नंबर 94 असिगुम्बा मतम असिदा संसार की तायंगपानबगी करिगुम्बा मफम अमदगी कनागुम्बा अमा चोंगथोरक्तुना नत्रगा शक्ति अमा थोरक्तुना मांग थलगलबा मियोइबा जातिबु कन्ननबा तौरमदे मतमदुबी मियोइबगी समाजगी मनुंगदगी होंगलक्लिबा पुंसीगी हिंगनाफम ओइबा इफुट कंगलक्लमी असिगुम्बा मतम असिदा नुपीगी थाक अमसुंग मफम करम्बा मौंगदा लैरम्मी मतमदुगी समाजदा ममा ओइबी नुपी अमा अमसुंग मचे मसल पुनम बेफार फंगफम थोकपा मौंगदा लैरमदे फंगलमदे मतमदुदा ईरान लैपाकता मई इसिंग सा सनगी सजिक मी खुदिंगना लेमना फंगबगुम नुपी अमसुंग लन थुंबु निपा खुदिंगमगना लेमना फंगदबनी हाइबगी चटनबी लैरम्मी अमसुंग चटनरमी अदुना मतमदुदा पोकपा अंगांगसिंगी मपा मसक खंगलमदे मपा ओइबसिंगनासु मसा मसक खंगलमदे भारत वर्षदसु नुपीसिंग अमुक हन्ना युम पानबा यारमदे मवा मपुरोइबा सीरगा नुपीदो मागी शीरबा मपुरोइबगा लोइनना हिंगना मई थादोकलमी मतमदुदा अरफ लैपाकतसु नुपीगे मराइबक तेंग थानिंगाई ओइबा मौंगदा लैरम्मी नुपीसिंग सर्ता फंगलमदे नुपी नुखराबी मयुम हन्ना पालमदे अमुक हन्ना पानरमदे मसानिंगोन पोकपदा हालम्मी असिगुम मतम असिदा ख्रिस्ताब्द सांगा हुमद्रादा अरफ लैपाकता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबदी इबुंगो लेंगबिरखी तायंगपानबगी मफम खुदिंगी समाजदा मरुओइना अरफ लैपाकता नुपीसिंगी थाक हंथना लैबगी मौंग असे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोकपा मतम फावबा लैरम्मी मतमदुगी नुपी पुनमक यामना तोना मिखा पोना लैरम्मी मागी हाइबदी नुपी ओइबगी हक फंगलमदे मनिंग तमना लैरमदे मही तमहलमदे इस्लाम नुपी हंथना थमदे अवांग थाकता पुखली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत हाइबदे प्रोफेटहुड फंगबा अमसुंग महाक अल्लाह की रसूलनी हाइबदे पाउखोलै
mapu mahaki maikei lakpa paukholloini hain laukthokpase Kristabta chadruk mapandagi tara phawbadani sahi sidagi Allah gi maikei Quran gi warol nazil tawba haibidi revelation gi mawng phangba hawrei Quran gi warol gi makhada Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah gi maphamda hairiba dharma Islam ase laukthok lammi amasung miyam da khanghal lammi matamdu gi samaj da nupi bu thamliba mawng ado Islam na yade aduna Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah gi pawjen gi makhada samaj amada amasung ain gi miyeng da nupi na lawgadaba thak amasung mapham taktuna matam sang na mikha pona amasung tona leram laba nupi singbo awang ba thak ta pukhatlami maram asidagi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nupi bu mikha pon badagi kanba mi haina khangnaki Islam da nupi bu puthok pujin yaba pot oina laude ain gi thongda amasung samaj da nupi haibase masagi sapsaba adhikar haibate hak leiba mini haina taseng na khanghalli nupi bu mahi tamannaba farz haibadi tangai fadaba ohelli nupi haiba se masagi maming tana saktai magi masa magi lan magi izzat khudong thingai oide Islam da ningon pokpa umangalni haina laude Muslim singi imung amada ningol amasung ni piba thak khenana thamde Muslim nupi na mama mapagi mapuroibagi sarta phangba yai magi mal magi mapuroibagi mal langa tinsina daba yai magi mal amade lan mana sina ningba mongda sinaba yai ahallamana ningon thazabata masani yaning drabadi madu tokpa yai mapuroibana mahakbo tathi tawoina tawbirabadi mahakna talak niba yai haibidi khainaba yai asumna tawbadu khudong chadaba leirabasu mahakna wayen sangi mateng lauduna talak niba yai nupi nukhrabi amuk hana yum panba yai kanagumbana nupi amabu kalakpadagi oidapada hajinba amasung izat manganba Islam na yade madugi tamak nipa ado dandi piba yai adugumba midu dandi pibagi mawongda Quran da surah nur gi ayat mari subata palliba warol di asini seng laizabi nupi singbu oktabini haina maran siriba makhoiduna nupi sing ado maral leire haibagi gawa saki mari puthokpa ngamdrabadi makhoibu chai marfu phu matungda makhoina piba praman testimony loganu makhoi ado taseng namak phataba tawba mi singni surah number 10 ayat number 3 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nupi gi maramda asumna haibirami nupi gi hak yamna sengi makhoi gi hak mangholloidabani nupi haibase nipa gi tangkhaini nupi amana matam manga gi namaz solaba Ramadan thagi roza thamlaba seng leiraba magi nifana haibe illaba madu wairabadi hayu mangonda mahakna jannatta changningba thongda changba yagani jannati mamagi makhongda lei kanagumbana machanupi mahi tamhallaba ningthi jana yoklaba amasung makhoibu thajarabadi mahak soidana jannat phangani Islam na nupibu mama mapagi sarta phanghanduna masagi mal leibi masak naibi amasung masagi hak amasung daita leibi nupi ohelli Islam na asumna Kristabta saptabdi tarit ki samaj da nupi gi mafam takpaga loina na makhoibu awangba thakta pukhatli asigumba nupi gi hak thambagi mawong ase haire single chakhle hairiba ingrezi jati phawba khanglamde England da Kristabta lisingama chanipan marfu mathoida Islamgi niyam lawduna ek ama pass tawki madubu the Married Women's Act haina khangnei Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nupi gi hak adhikar lai haina lauthoklam laba chahi chamaga lisingamaga chani gi matungda chawkhat laba laipak England da nupi gi sarta phangnabagi hak leihan khi hiram sida Muslim singna angoba jati dagi yamna nganna mang thakhi Muslim nupi punsi gi hiram khuding da saruk yaba yai Islam na Muslim nupi da piri ba hak amasung makhoibu thamliba mawong sina makoi punsi gi hiram khuding da saruk yaba yai Islam gi ngamkhai manungda makhoi doctor oza wakil teacher bisarpati scientist athlete oiba yai rajniti tawba yai dharma sandokpi nupi oiba yai Islam na nupi da athingba pite punamaga se larik haibadagi thoi larik haitrabadi oithok loi adu Manipuri Muslim nupi singdi masigi thak asida haibade mahi masingi thak asida yamna hanthana leiri Islam gi paujel makha da Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magi matam da tonna amsung hanthana thamlamba nupi bu
पुनसिगी हिरम खुदिंग दा मागी हक अमसुंग दायित्व मतिक चाना लई हाइबा ताक्तुना अवांगबा थाक्ता पुखतलम्मी मरम असिना महाकपु नुपीबु मिखा पोनबदगी कनबिबा मिसक ओइना ngasi फावबा निंगसिंगलिबा अमसुंग सोनरिबनी लागी मफमदा निपा अमसुंग नुपी खेनना थमदे अफबा थबक तौरबदी मकोय अनि चप मानना मना फंगनी मसी अखोइना सेंगलबा कुरान दा पल्लिबा वरोल सिदगी खंगबा ngami तसेंगनमक अल्लाह की मफमदा चंगजरबा निपा अल्लाह की मफमदा चंगजरबी नुपी अल्लाह बु थाजरबा निपा अल्लाह बु थाजरबी नुपी हाइबा इनबा निपा हाइबा इनबी नुपी पुक्सेन सेंगबा निपा पुक्सेन सेंगबी नुपी अचुंबा ngang निपा अचुंबा ngang नुपी अचुंबगी दमक खांगबा कनबा निपा खांगबा कनबी नुपी महाकना मतोले खनबा निपा महाकना मतोले खनबी नुपी अल्लाह की लंबी दान तौरीबा निपा अल्लाह की लंबी दान तौरीबी नुपी रोजा थमलीबी निपा रोजा थमलीबी नुपी पकीजा ngakliba nipa fakiza ngaklibi nupi Allah bu toina ningsingjariba nipa Allah bu toina ningsingjaribi nupi makoi ado Allah na ngakpiragani amasung makoi du da chawraba mana pibigani Quran gi sura number 13 ayat number 13 senglaba Quran gi waron sidagi aikoina lawthaba yai madudi afaba tawba mi haibadu nupa amasung nupi chap manana mana phangbagum phattaba tawba nipa amasung nupi chap manana banadi phangani masimak hak manabagi khudam amani asumna tayang panba sida islam na nipa amasung nupi thong manana thamlami thamlai nipa amasung nupi ani gi marakta khenaba laibadi mahusagi oiba khenabani amasung madu lairamdrabadi mioiba ani ase nipa amasung nupi haina khangnaram loi ngasi tayang panbada nipa amasung nupi gi hak managadabani nipa amasung nupi thong manana thamgadabani haina launariba sigi pakhum sahi sa kayamuki mamangda islam na pibiramle. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.